Premtobre Kasee na guso a wo hwe di etwegu ene ye de bae ne ye to ansam no so a Easter na ekoso ntiama Ghana Post adwuma so yiri wo mo ho ase de be ya bambo ebekoso yi ama mentim ho ase bi enkoba na kofo how bi e de aba IGP enne mranti a chwo asima wo kwa pro ahwese de bambo sam esi etie sisi amno ka sei enkra beto Adom Kasee pono so chese IGP ne dom no edu Linda do a chese wo kwa pro Anti wohwe de ekono a IGP ene je se wadu Linda do se dem di kan Easter no ntino ama omo kwa pro akwa se de eniama esi eko anti IGP ne dom ne post mpenifuo ema nyina ka ho bi na se de omo esi afo omo hono de se ne omo gba adwuma pa oba ne ni abrekura sene omo ka ho no but IGP ne mranche so wo ho amsa covid oba na no hwe no but eti no IGP wo ho adwuma na nkase ni o so omo bo ni chido so we na chi na se obo ho do mo ra support IGP kuta no poma no Linda do no mo nam no amsa omekọ mia ahodo nso akọhwe na nya ha nko ano mo wo the whole country say IGP ba regions no kwatiti bia kesi asifo zu ye central region omate police region ba ko kaswa nso ba ko central nko region ma ko miensa enti IGP ewo Accra ene ni mpenufo nka ya aka wo enkra ha wodi akwa akodu Linda do hormo wa hye ne mranche nso across the country obi an kwa pro nkwohwe fo si fasata onakura o Easter yanti okobi anya sam ke nti o manfo itutu ni amaye wa botiri mpo se Easter obedi boni IGP ne dom na wo ho no ma police form o ye adwuma obi ene bia na waka o ton kwadru a o de America afiwe pa ni Easter we de o ahye ase nde se ya na so omo ba so mo kutu omo camera o ene kuta ba ba omo bo adwuma